The Mafia King Chapter 10 Alexandra POV Engwanga hetiang thil hiti nge ini kanung lam atanga ron ti tu chu chang lawin kalson mai katuma kabana ron mer chutin mi omlo na lama chuan min kai kal dot dot mai min thlaro Luciano ti thatin ka chum vak vaka room pakhata min lo puin min ma chon zong chuan aron ding thim nga run mai khapa kha itan tunge ani aron ti le shok chuan kanui haka ke en chho ha bok itan enge poimo na anei tin ibial nu chu kha a thato khop mai kalom puiche kanuna ronin rol chu tinghatin chwa mai katuma mindan le tlatawang chuan rum je thian ka en takara mindang to su ka fa I tha hnuwa in thiam lo na nei mi alawin I mei chemangai tan ka thisen I pezuya nangma awang hian ka thalo rei ti te ishve em ingai to mi lawang tiro nang nen chuan kanin chen to tinghatin a oma chuan ka so sak soka ka mangai lo kha pa kha engwanga tho pui nge ini soi mai ro aron ti le shuk mai brain ne na kan in car po chu shat awachak om em ve nangma ti chat nan male ti tin ka pasal tura ka thana ni bok ka soi kha sherang ro mei che satlia mai mei chu ka ni bik lawanya email ma ka ni to tur thu ka shil chiang viang che in ka sha inuna hian mei ka ti al don ti sha ang che tinghatin ka moi chu ka ti soi zui no ka min kwai dak orin ka moya chuan aron fop ngal ton ton mai he mi hring hian za na a shi thlon tlawani hi ka moi nor kau tuma a che dwal chuan a moya chuan ka se sak waka min thla chiang nge mai voi khatma min fop le to ngai suang che Mr King nang nen hian mel ma kan ni to ka ti kha sherang ro inun hi ka ti cheve kang ti a ken lai chuan aron nui hoka kan la in chen lo tlat dan anga in chen na ti fel ani ma chu in chen kan ni lo Alexandra Smith kan nu pui le kata ini hi sherang che chuan kan ni na isheboka ka kong dal tu tha ka she mi lawang ti ringang che ti in a chuak zuya ka ke chu per vak vakin ka outdoor to ringot in chen na mo ha adu chu a mukhopang ka chwale a pona alo din kurawang chuan ding deuh datin ka kalson zuya ka mangai thu ka shil nu loka khatiang khan min ti zuya midang bula ka let le lai chuan brain chuan min lo pan vat icha em kan mi shinga chuan za na ashimya lawani mo ati chuan nui lui sakin abana chuan ka wana ka cha alom ka pubalak ma chu alaka za ngai na kalan tir don lo ka fa thattu ani tlat brain ke ni po hi kan in nei mai theilawang ka ti chuan ka bianga chuan aron tok zawa mi puilamin min ron nei tak sap sapa chuan lo chon thwai nui sang chuan ka ma chon hlama min shat ngai lo thu le ka in thup thiam zia an soi chuan brain nen chuan kan nui hak hak ringot oi Mr King so a mer tha chiang alom thil ati thei bok si ma se akal pui nu so ka du pui lo an ti na lam ka en chuan Luciano le Daisy kan lam pana ron phei mek chu ka mu ngal zat kan ma a tak chuan an ron dinga Daisy chuan Luciano bana chuan awan chai bok Alexandra chu ilo in thup thei hle me Luciano me po ibum theya tu na la ti hian mi padang I kop theile ngalanya lukhi nangzok khian bumin ti chat ilo tum rengzok ani hi aron ti chuan kalo in hum rung ngal ngara Luciano ero angoi ngul thung ngoi makro ke hian ka bum ngai lo kalo ti that lai chuan Daisy chu anui haka o alo ni mo karin dan chuan luk ani na le athil ti she sa a anai thei nan chi a kha homa po khan om inilom ni chuan luk chuan a unau nu ini na angin aron la chuak che a nang la in chu rem changa la in ineya idu ang ishat nuai heti hian I thlau thla in luka mel mai ipan le chata engkim hi ro man na zok ani aron ti chuan Luciano chu ka ena Daisy thu soya bang chuan alo in se ru fan mai ke ngei po in makkati chu tianga dot ron pho chuak thiam mai chu mei cheten om lutuk Daisy ho ang ti in Luciano chu a chuak zui nul nula engma soifia tura zui po katum shan lau zan mut don na kama sheis don awang chuan ka in pet ru fana mel man ni idua tun atang nge hian chu thil chu ai in trenang Alexandra Smith in naya omte kati chilai ilo endon nya kha email poi sei lo zet phena rule tur lo om tak om kalo mulo kha kalo a hle ani idu ang nge chuan min han dola amal te in kati che ang cheu ti thu ka char chuan kadang lam lo theilo idu chu iti don ania kan na enang chu ti venga tin kamuzuya
ma se kamu hil thei reng lo Brian hi Luciano nen khan anin mil lo hle ti ka shi a chu ka shiat lo na la chu Daisy la in mandra aron mangchat bok si Luciano chuan poisak anei don lo ti ka she chiang veo bok kapu hian thil ti thei veo ma selia Luciano do tur chuan kan thatto khau lo ti ka sia adu chuan kan nu na ngei po ala thei bok ma sela ka fa atha awang po khan ka ngai dam thei lo ani ni kan ni mayang chu Brian a ombok nen nung tol mai ka tum lo athil ti swal hi atwar ve ngei tur ani atuka office ka thutlai chuan ka secretary chu ron lutin file hi min ron pe a ma'am hei hi Mr. Kingan petur che in min ti a chuan zan ina a hotela dinner kil pui che adu ani ati chuan ner nokin file chu ka kewa ka thil mu awang chuan ka sangal phat mai chuan i du chu i mu khopang heng wang mai ka tlom ring su ti in ka thopui chen khat in a company an thopui na lekha chu ka en rana ka phone phorin ka call ngal zat bok he tiang wang mai ka tlom ring su ang che Luciano kan chungchang chu i shat to kha ka that don khop che ka ti chuan aron nui haka my wife kalau ngak reng don che anya i ron tlai thiang lo bok kan in nei na chungchang po kan soi felang chu athu soi awang chan nui hakim te reng mai shem huna ikal ngalang ti in phone chu ka da zuya zana ka kar nen chuan hotel lampanin ka in khal chuaka a hotel zona chuan ding wangin ka en chawa in hum ru chung chuan wang changin ka pen lut ta chata Miss Smith heti lama ti a hotel na thokten min lo ko mu lama chuan wang changa kalin room pakhat zona chuan dingin thok kala hama in hum ru chung chuan ka pen lut ngal zat bok do kana bati le eitur tui mel tak baka in tur lo in thlithap chu ka en ringa Alexandra ka mazona aron din rwal chuan mel karin dinner ka ei pui che be sei su kha he hi divorce paper ani hi ka sign to alo sign ve ang che ka kal don ti a kal mai ka tum lai chuan ka bana chuan aron wan chata nilawe dinner i ei ngei turani chuti lo chuan i kal ka phal ho lawang tin kan in nei na chu kan soi du na ngai bok ati chuan room zetin ka ena nang ne na engma soi ka du lo sign ro i sign lo le i thu pasal dang ka nei don ti sha ang che ti makin kal le mai ka tum lai chuan kur ta kal i du lo chuan thu ro chuti lo zong Daisy thu soi kha i shat kha min bum tum tu ti in ka khingang che ati chuan rap thlak ti zetin ka ena miten ompa ti tuarin a maya chuan ka beng ngal sok mai na ti ang po a omlawin dokan lama chuan min hnuk phei dora ei ro chuti lo chuan ka du lo danin ka chemeyang Alexandra min shat chen kha ati chuan chang to lawin thinjim zet thian cho chu ka ei mola ani po chuan ein ka sign don lo ti sha ang che kan nu pui ila ni reng bokang aron ti chuan i thu le i du chuan sign lo la ke ero in Brian ka nei don chu ka thu to pani nang ang twal tha mang hian nei po in phu lo ti thatin ka tau chuak zuya min ron khoile atum chu silai chu phorin ka tin ngal zat ameng kok chu enin ka met she don mi alo ania ka fa ol sam taka that thei tu hi ke po in ka that ve thei tho ania nang le ke hi mel ma kan ni chu shereng ang che ti in ka chwa san zuya a phu tok che ani she omna zong kala pe khopang company tho pui tu zong le a thil lak lu na zong ka ti to bokang eng chia nge ka ni hi she ve mol ro se Luciano tho pui tu lian tak ka pu chan pa ni bok Mr. Dennis chu bia in ami chan dan awang chuan ka nui saka Luciano tu na tang chuan i nei sa zong kalak sak ve kang che ina tuar mel ka en ve bokang ti in ka phun sapa kan in lampan chuan ka in khal ho ngal zat bok min tho pui tu chen khat la thei ma se athil ti thei zwal ero in kan lama an tang don ti hi chiang takin ka she thei ani chun chom le tur